Banyarwandakazi, uyu munsi ntabwo mbasuhuza mvuga izina ry'umwami wanjye Yesu, kubera ko ngiye gusubiza message y'uyu muntu, kandi amagambo ngiye kuvuga n'ay'ubupagani kuko ndamusubiza mbabaye. Niko wa mugabo we wambwiye ngo abahutu ngo nibo bacakara hiwanyu, iyo tocaringi mu bakorera icyaha ni gatozi. Nkubwiza ukuri, nta mvura idahita, ejo uzasanga nawe ari we mucakara wabo. Uranyumva? Wantutse hariya, urantuka, uranyandagaza. Ndi ingurube. Niba ndi ingurube nawe uri inzoka. Abareba iyi message mugende mu mukurikirane ibitutsi uyu mugabo yantutse. Niba ari umugabo, niba ari igiki. Niko wanzoka we, nzoka y'inyeshyamba. Ndi ingurube, jya mu ishyamba ujye kubayo. Uranyumva? Jyewe aho kuba inzoka naba ingurube. Byibuze n'ingurube bayirya akabenzi. Wowe si inzoka n'indi uzirya ko mwavuye mu ishyamba, mwasubiye mu ishyamba. Abahutu nibo bayede, nibo bacakara. Ndi umuhutukazi, ubuse sindi Buraya. Sindi Buraya. Ndaguhemye. Mwanze kwishyura abana ba Farije, abana babuza ababyeyi muri izo ntambara inkotanyi ziciye. Farije ntiyazibishyurira, muzi ko tutazabaho. Mwari muzi ko batazabaho, ko mwanze kunyishyurira se ntabwo ndiho. Imana ntiyanzanye i Buraya ikankubitaho n'umugabo wize amashuri urusha n'amashuri ayo nize. Ayo nari kwiga yose Imana yavuze ati mwana wanjye ubonye agahinda, ugize agahinda, wabuze abantu mu ntambara, ariko iyo Farije ntinakwishyuriye, inkubitaho umugabo rwose wize we, ariko Imana ndayikunda. Uko wishimiye ko ari bo bayeda, ari abanyonzi, ari abacakara abo bahutu, amarira yabo agiye kubasesemwa kandi byaratangiye. Mwabinywa amaraso mwe, mwambobo mwe. Rantuka uri umuhutu. I'm proud of Hutu. I'm proud of Hutu. Ndi umuhutukazi mwiza. Bikurye. Abahutu mwigurira agafanta. Bahutu bigurira agafanta ni beza, turi beza ku mutima, nta nubwo dufite izo mukushi nk'izanyu. Uranyumva? Turi ubwoko bw'Imana, turi ubwoko bw'Imana. Ubwo rero ngo wantutse umuhutukazi w'ingurube, ubwo uzi ko wantutse? Ko bavuze ko ndi umuhutu rwose, ndi proud yabyo. Nawe uri inzoka y'umututsi, jya kuba mu ishyamba, ahubwo iba mu ishyamba. Nta n'isoni, urantuka. Umuhutukazi w'ingurube, umuhutu w'ingurube. Ngurube. Nibe natwe turi ingurube baturya akabenzi, ninde wari inzoka se? Turi abahutu, turi ingurube. Twebwe baturya akabenzi, ninde wari inzoka? Inzoka ko ziba mu mashyamba. Twe turi ubwoko bw'Imana. Izo mikushi zanyu nazo tugira, mwica mukicana bene wanyu. Abantu bose murishe, muragiye murica. Abanyarwanda mwarabishe, amaraso y'Abanyarwanda mubona atakwiriye kubakoramo, muratandukiriye, mugiye muri Kongo, murishe naho we. Jenoside y'Abakongomani bagezeho, uraza kuntahishavu. Wa mugabo we ngusubize. Buretse. Uranyumva nta n'isoni. Inkotanyi no mu maraso, ubonye ibyo wifuza. Ubonye ibyo uririmba. Inkotanyi no mu maraso, uri umuhutu w'umwicanyi, uri umuhutu. Ndakwiyamye. Wankotanyi we w'umunywa amaraso we. Maraso y'Abakongomani abagezeho, maraso y'Abahutu muriho murapyinagaza, bamwe mubagira ababoye, abandi mubica aho ngaho, ari harabakurikirana. Nimugende mugwiyo ku gasi. Bahutu n'ubwoko bw'Imana. Turi Abisirayeli, nta mukushi zacu tugira, nta mukushi tugira nk'izo zanyu. Wambobo we, wambwa we y'umusega. Niwongere kugaruka kuri urukuta rwanjye uza kuntuka.
ntiwongere uhave n'ukurikirana iyi message aguforowinga bakurikirana iyi message ndakwiyamye. Bahutu ntimwiza, Bahutu ni ubuse sindi buraya. Ndahiwanyu muriho murankoreza utacorenge ntabwo ndi umuhutu. Kiwerewere kirofa kigorye gose. Abashyize ubuhutu n'ubututsi imbere aho bisanze barahazi. Wambobowe wantera hamwe y'ubundi bwoko we. Tera hamwe inkotanyi mwese murabicanyi. Murishe mugakora mu maraso, mwarishe. Abitwa abatutsi aho iwanyu barabatuka mwivananyemo, mufite amoko y'uburozi, murica mu burozi, murica mu abantu mukabeshya, mbese mufite ubwenge nk'ubw'inzoka, muri imbeba mwebwe, muri imbeba, muri inozi, muranyagara ahantu hose. Mwivananyemo abantu bose barabamenya. Muri intozi, muri imbeba, muri bwoko ki, muri kabiragani. Wongera untuke. Dagutuko Kagame wanyu wamwicanyi ubayoboye ntiwongere kuza ku rukuta rwanjye kuntuka. Wowe uri kabiragani. Riharantuka. Wowe uri muntu ki wowe untuka wowe. Uri igiki? Ntera hamwe hotanya bicanya banywa amaraso bica bakicana bene wabo. Mwese isi yaraba. Utiwe turarwana n'abicanyi. Ntera hamwe inkotanyi bicanyi babi. Duhanganye n'abicanyi. Mani zaba dukize. Bugende musubire iyo ngiyo mu ishyamba aho mwabaga. Kusajya wiruguza ku masosho media mutukana. Bahutu mwabambuye ubumuntu. Genocide nimwe mwayitangije, ntabwo twari tuzi ubwicanyi. Bahutu barabasapotinga bafite ubumuntu mu bantu. Baba seti senda shonga barizi nde babaza kwenjoyininga namwe mu ishyamba. Babagejeje mu gihugu babaha igihugu cyabo. Murangije murabica. Amaraso y'abahuta bakozeho mutangiye mwica abatutsi. Mwarishe mwica Kizito mwica abatutsi bafite ubumuntu. Ubwo abasigaye nabo bicanyi ba Kagame yashyizeho gusa ngo bajye biruga baza hano batukana. Mwicanyi mukuru Kagame aboshye kujya muza hano mutukana. Ngiye kuzajya mbatuka ubu Kristo ngiye kubushyira hasi. Ngiye kujya mu mubiri ngurube. Ho kugira ngo mbi inzoka nabi ingurube. Nibe n'ingurube itunga abantu bakayirya kabenzi wambobowe. Nta n'isoni. Murica abantu uraza kuvuga ngo abahutu nimwe mubahatse nimwe mugira gute. Rindira gato. Ubwo n'ubwoko bw'Imana turi Abisiraheli. Ubwoko bwatoranyijwe n'Imana. Uko babigaranzuye mu bategetse imyaka 400 niko bagiye kubigaranzura n'ubu we. Rindira gato. Marira y'imfubyi Imana ibiyareba, marira y'abapinagaje. Imana dusingiraje. Rumva rona message wanyandi wankurikiranye urantuka wambobowe wamusegawe. Urantuka tumye umunsi ubukristo mbushyira hasi. Ndemera iki cyaha nkihane cyo kugusubiza ibitutsi kubera amagambo wanditse hano ngo muriho murapkinagaza abantu ngo nibo baboye nibo banyonzi warutera hamwe we kubundi bwoko nkuko Mukarwigara yabivuze. Kwa Rwigara sabatutsi ntimwabakomesheje ntimwabamenesheje kwa Rujigiro kwande bantu bose ntimwishe ntimwarangije mutani hemwe bwe n'intera hamwe. Kavuze induru kagwe kugasi. Mani zaba dukize mwantera hamwe mwe muriho murikora mu maraso muvuga ubusa. Mana umbabarira iki cyaha ndakicuza. Uyu mugabo ngomba kumubwira nge nanga karengane. Umugabo ngomba kumusubiza.